DG, or head of examination, district director, and all officials. Imida yethu ekhona njenge department siyafisa ukuthola ukuthi ama examination ahambe kahle kakhulu and ayikho izigameko ezirekhodiwe ku 2025 National Senior Certificate Examination njengoba kade sekuphela amaviki ubhalwa ama examination ikakhulukazi ku grade 12 and namhlanje usuku lokugcina lokubhala iphepha lokugcina lokubhala ama examination across wonke ama examination centers aKwaZulu Natal. Siyafisa ukusho ukuthi wonke ama examination centers public nalawa are independent bekusebenza kahle ngesikhathi kubhalwa ama exam and ayikho ama incident areportiwe ashayo ukuthi kukhona izinto ezirong ezenzekile ezingenza ukuthi ingabi naso isidima or ibe credible ama examination. Sisubonga kakhulu i-team yethu i-province yonke ekade leadwa by i-province ekade yenza i-monitoring across the province. Sibonga ama-invigilators ayetrainiwe by the team e-province and nama-district and nama-report ekade enikezwa wona. And siyafisa ukusho ukuthi ama-question papers la kade eya esikolweni bihamba kahle ekuseni afike esaphephile nangesikhathi kuma-examination centers ethu or lapho kubhalwa khona. And sifisa ukusho ukuthi abantwana ama-candidate befika on time aqala ukubhala ngesikhathi esibekiwe. Njengoba sesilo ukuthi awekho ama-incident amajor aka-reported or arekhodekile ukuthi kukhona izinto ezirong kade ezenzeka. Kungakho-ke sifisa ukubonga kakhulu o-principal bonke, othisha omkhulu, othisha nabasebenzi abangaphansi kwa-examination ekade besupport examination. Sibonga kakhulu no-district director ekade benza isiqiniseko ukuthi kuyo yonke i-district amaphepha afika ngesikhathi, monitoring yenzeka ngendlela eyisiqiniseko amaphepha abuya ngesikhathi afanele aye khona. Ingakho-ke sike sasho ngaphambilini ukuthi kulo nyaka banyukile abantwana kade bebhala ugrade 12 kade bo-192 592 kulo number leyo 180,454 abo ama-candidates full time total kade befunda full time bese sithi 15,047 ama-candidates lawa part time. Sisho ukuthi kuyo yonke le number esishoyo only 2% abantu abanganga bakwazi ukuthi babhale ama-examination and iningi labo ilaba akade ba-registered as part-time. And sifisa ukusho abantwana ama-candidate bekade efika prepared ngoba befundisiwe othisha and bekwazi ukuthi babe-focus entweni ekade bezoyenza ukuthi babhale ama-examination abo. Ingakho sisa ukubabonga kakhulu iklasi la-2025 ngalo khombisa ukukhula nokuzimisela kakhulu kulesikhathi esikusona manje. Siyafisa ukuthi baqhubeke ama-candidate or abantwana ba-maintain i-discipline even kulesikhathi samanje njengoba kuzophela ama-examination namhlanje ngoba sifisa ukuthi ama-results ka-2025 abe nesidima or abe ne-integrity to protect i-system yethu yakwa-education. Akukho okuvelile ukuthi khona kade bekopela or ekade bephetha mhlambe izinto ezingenza ukuthi babuke kuzona ngekhathi kubhalwa ama-examination. Okusho kona ukuthi i-team ekade imonitha yenza umsebenzi omuhle basashilo ukuthi yiningi i-team ekade ikhishiwe iqhashiwe ukuthi iyo-monitor ngoba bekubalulekile ukuthi ama-result abe ne-credibility. Zikhona-ke izinto ezenze ukuthi sibe ne-consent kuyona lesikhathi sokubhala
kwama-examination. Okunye kwayo abantwana ababe kwi-car accident khona la eMlazi okwenza ukuthi bagcine ingaqhubekanga nokubhala ama-examination, and abanye umntwana shaya omunye wama-candidate babefunda bonke amathela ngamanzi ashisayo okwagcina ukuthi nabo bangaqhubeki nokubhala ama-examination. Enye into ile abantwana or izigebengu ezashisa isikolo lapha eMpolweni secondary school, kodwa ngenxa yomnyango wakwazi ukuthi uprovide an alternative center la khona abaqhubeke babhale ama-examination. Abekhona ama-protest ekade yenzeka kwey'ndaweni eziyi-few eseceleni kwekolo, kodwa lawa protest azange aphazamise ukubhala kwabantwana. Siyafisa ukusho ukuthi sizoqhubeka-ke si-supporte abantwana laba ba-affectekile ngesikhathi ku-parliamentary ababengene endaweni bezola lokhu kakhunye section. Sifisa ukubonga kakhulu ukuthi i-administration ye-province neya-district nasema-circuit nasey'kolweni yenza umsebenzi omuhle ukuthi wenze ukuthi amaphepha abe-safe, ahambe ngesikhathi futhi aye endaweni afanele aye kuzo, nokuthi baqhubeke bamonithe ukubhala kwama-examination la kade kubhalwa khona. Sibonge-ke ne-support esithole kuma-law enforcement agencies okwenza isiqiniseko ukuthi akukho ubugebengu obufanele ekade kube khona. Sibonga wonke ama-stakeholders including the media team ekade iqhubeka i-reporter ngezinto ekade zenzeka. Sibonge kakhulu umphakathi, governing board, othisha nestaff sonke nje nama-unions umsebenzi omuhle abawenzile, noma ekade si-engage-ana ngendlela eyakhayo eyaphambili. Siyafisa ukusho ukuthi kuyaqala ukumaka ngomhla ka-2 December kuzophela ngomhla ka-12 December, kodwa ama-marking centers asevuliwe already ukuprepare ukuthi kumakwe. Ingakho sebekhona ama-assistants azokwazi ukuthi ama-scripts afike ngesikhathi bahlele kahle ngendlela efanele kuhleleke ngakhona. Siyafisa ukuthi ama-markers ethu aqhashiwe awu-7,889 njengoba sasishilo, and wonke asehloliwe ukuthi asesimeni esi-right yini and atrainwa ukuze bazi ukuthi kwenzakalani. And ama-examination assistant awu-202 appointiwe aseqalile ayasiza, and ama-senior markers awu-1,578, and chief markers and deputies awu-835, and ama-internal moderators awu-87. Siyafisa ukusho ukuthi kunebhodi ekuthiwa umelusi. Umelusi ibhodi echecka i-quality assurance ukuthi konke kwenzeka ngendlela e-right yini. Uzoqhubeka-ke enze wona ukhontrol wathini ufika noma yinini futhi uya noma yikuphi lafanele kuye khona, ukwenza isiqiniseko ukuthi ayikho ukukopela or ukwenzelela abantwana ngesikhathi kumama. Siyafisa ukubonga kakhulu iklasi la-2025 ukuthi lizimisele kuzokushaya isikhathi samanje, kodwa siyafisa ukusho ukuthi akuwona ukuphela komhlaba lo. Fanele kukwazi baqhubeke babe prepared ukuthi ngonyaka ozayo bakwazi ukuthi abaqhubekayo baye ezikolweni abafisa ukuqhubeka nomsebenzi ukuthi bayofuna umsebenzi. Kodwa njenge-province sifisa ukusho ukuthi singakuwa behind bona and will always support them, because imfundo ibalulekile ukuthi abantwana bethu sibabheke nomuntu bakuthi. Ingakho-ke sizoqhubeka basupporte abantwana noma sekuphele ama-examination. Sifisa kakhulu ukubonga
wonke umuntu okade eyiphathi yema-examination nokufundisa abantwana bethu. Kodwa ikakhulukazi siyafisa ukusho ukuthi i-marking process njengoba isizoqala, fisa ukuthi kube khona i-integrity, kube khona ukuthula, i-stability, kodwa futhi babe professional, because kubalulekile ngoba imfundo yabantwana iyikusasa lethu eSouth Africa. Ngalokho-ke siyafisa ukuthi sizicommit ukuthi ukumakwa kwama-scripts abantwana kuzoba open, kube nesidima, and akekho ozonzalelwa on the basis ukuthi umntwana wakaZulu Natal. Sibonga kakhulu.